الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماوات والأرض أعدت للمتقين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauliran dito mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala hatiranan yari na isab kami mga kamaumasan sing kamu umatud na isab kami kanap pangadjian amin pangadjian kagugunahan taniw alauman sin pag-ibadat taniw sin bulan Ramadan al-Mubarak. In Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga panagnaan nabi pagkahinapusan nabi Iwan Rasul in pagpara kanila maun pakauman nila kahinapusan nabi sa plagpakatan manusia in maksud ampa sila halawm kasutsihan antara nila iwan sintuhan nila iwan ampa sila malanu antara nila magkahi
Mga anak ka po, inulong sinallahu subhanahu wa ta'ala ha ummat ini. Maulong na ha ummat na kauna. Sarawa piyawidda sinallahu ta'ala, inulong niya iwan sinlasya niya ha ummat tinapusan. Sababkal na sa taud-taud sila, iwan haupo-haupo da in waktu nila, pangumulan nila. Mga anak ka po, Farman sinallahu subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu. Tiyag niya im mga bariman. Baita niya yadto tiyawag. Sababkal na wala nabutasin parsugpatan nila hantara nila iwan sintuhan nila. Dahil nga sabab yan, danundaran sila tiyatawag, insabab niyangkan sila danundaran tiyatawag, kanungnungan, iwan karidaan sila, inallahu subhanahu wa ta'ala dunya, awla-awla na, aadlaw ka na tiyataramahan sila paghulaan sa rayaw-rayaw. Mga kakasi sinallahu ta'ala, impaltawakan sinallahu ta'ala kanila, Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Intiyawag sinallahu ta'ala, biyawagbuhan nila inrukun iman unum, ya amalan nila sindum iwan sinadlaw. Maita pa sila tawarun simbihan na pamugmug nila. Ganap kasi iwan lasa iwan kuyag. Ampasilari maha sasaw, ampasilari malirab, ampasilari imibugsin para kala dunya ini. Dahil nga mga ganap paltawaran kanila, pagpahugot sinatay nila, pagpahugot simpito ang gautabaran nila, tumaalok pakabayaan sin Allahu Ta'ala, ittaqullah, kabuwa kamu patuhan. Hinangan niyo, inda akan sintuhan niyo, hipuin atay niyo sin pagkaihlas, hipuin pangatayan niyo sin yakin, hipuin pangatayan niyo singku giwan kuyag, pamahasut si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Aturan niyo, iwan lilingan niyo. Bang ununa inasaddian niyo, sin kabuhi awla-awla na ununa inasaddian niyo sin susungon. Aturan niyo marayaw yung kabuhi niyo, pilang tahon na umul niyo. Uno inwala niyo na hinang kabayaan sin Tuhan limabay. Uno inwala niyo napataudhan, tara niyo iwan sin Tuhan niyo. Uno inda akan sin Allahu Ta'ala, wala niyo nahinang. Pagsadya na kam. Aula-aula yari narimatong kato taniyo. Imbulan piyawidda sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Bang nato wala namu musimbaran nato simbulan lima bay. Bang nato wala kaya saddiyahan marayaw. Simbulan lima bay. Bang nato wala naliling na atod uno in wala nato nahinang kabayaan sin Tuhan simbulan lima bay.
magsadya na kita nyo. Sabab, hakatan bulan yung panawag-tawag sin Allah Ta'ala, wasari'u ila magpiratim min rabbikum. Pag us-us kamo, pahinang bang niyo mahinangin hinangyan, ampunun kamu, iwan maapun kamu, si mahasud si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inpartawakan niya nakatan bulan. Mga anak ka po, bang wala yadto, na sambagin partawakan yadto katan bulan, sambagun na to na bulan ini. Sabab ingkatan bulan, yan dunhan yung pagibadat sindum iwan adlaw. Yan dunhan in rahmat iwan barakat iwan kuyag sin Allahu Ta'ala. Piyalawi sin Allahu Ta'ala ing karayawan di bulan ini. Asabab sin kawidda sin umat ini, umat kinapusan, nabi kahinapusan, in sila piyawidda sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Wasari'u pag-us-us kamo, may tayaddo. Ika-isa haupo din pangumulan na to. Hikaruwa yari kita niyo halaumpit na mataw din mangi. Ikatu imbulan Ramadan, ada kala jukup katluan, ada kala kawahan datag siyang. Pila adlaw na. Bang wala imano siya nag-us-us sa kaiwanan bulan. Mag-us-us kita niura hindi sindumiwan sinadlaw, himinang sindaakan, lumayo daing haliangan. Uno pembiyayta sin Allahu Ta'ala, pastabikul khairat. Pag lumba-lumba kamu, mayroon saan maglumba-lumba, in maglamma-lamma, in magluming-luming. Mayroon paglumba-lumba bihad to. Maglumba lang ng maluming katan, maglumba in malamma katan, bukon. Maksud si maglumba, magpakasayan, mag-us-us. Pastabikul khairat. In partawakan niya to hakatan bulan. Nabang kautuan, wala na nakalamod. Habulan 5 bay, nag-us-us, naglumba-lumba, pagkabayaan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. In pag-us-usan mo, paglumba-lumba, kabayaan mo, iwan kabayaan sin pagkahimo. Patay kuran na sin Allahu Ta'ala nyadto, papag-us-usun na kaw, pag-agarun na kaw, paglumba-lumba, habulan ini, sawab sinaun dirihilan sin Allahu Ta'ala, piyabidda, wala kiyarihil umat na kauna, wala pa kiyarihil, habulan 5 bay, hirihil sin Allahu Ta'ala, habulan ini. Mga anak mo, uno yan indirihilan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala yan. Wala kiyarihil umat na kauna. Sin pangadyan na to nilaway, nabangkil na to na yung kaywana. Mga anak po, pagkasi iwan paglasa, naglalasa, nagkakasiman, usya simkatan bulan. Bang wala na usalim pagkasi iwan paglasa bulan 5 bay, aming panawag-tawag sintuhan. Pianawag-tawag sin Nabi, biyay ta kato tanyo si Mampay na mari. Timagna amak katul mukarrama, iwan na Madinatul Munawwara. Uno yan tuwan yung paltawagan yan. Irhamu turhamu. Pagkasila sa kamu,
akaran yung pagkasila sa kaywayaan sintuhan. Pag ulong-ulong kamu, simpag ulong-ulong kabayaan sintuhan. Turhamu kaulungan kamu sintuhan. Nawang kamu, nag-ulong-ulong, nagkasilasa, hantara sa jasing kamu. Natiu-tiu din karayawan niyo. Iwan aun waktu, magsaga pa kamu, sukatun sing kaiwanan. May tayad to sukatun sing kaiwanan, sabab kiawayhan na siya. Nakaunalong niya, ako'y nagdihil kay mo, nabiyawn way naka ako, ikaw sabi magdihin. In maano siya humajat siya patuhan, hahajatun in Allah subhanahu wa ta'ala. Bang siya humajat pagkahin niya, barhajat pagkahin niya, lawi impagkabarhajat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, in paglasa, kapital sing kabuhi, nikmat sa lagu-lagu. Apabila ri pakayun si manu siya yung pagkasilasa, baran niya, isa-isa niya, magsagga siya. Kaluhon niya yung baran niya, kaluhon niya yung kabuhi niya, kaluhon niya yung kamatay niya. Hiluhala yung kabuhi niya, hiluhala yung kamatay niya. Imay tayad to, sababing paglasa piyakay niya, paglasa kabayaan niya, wala doon yung paglasa kabayaan sinallahu ta'ala. Nabi ay takatutan yung sinabi, imbulan ini, bulan ni pagkakasilasa. Amin pagkasilasa makada kabayaan sintuhan. Mga anak ka po, ilawan sin pagkasilasa, paghiluhala. Pagambulda, in pagkasila sa kunsi singkatan karayawan. In paghiluhala, kunsi singkatan mulka iwan bala, wal iyadu billah. Irhamu, turhamu. Pakaya niyo in pagkasila sa kabayaan sintuhan, bang niyo ay napakaya kaiwanan bulan, pakaya niyo nariha bulan ini. Turhamu, kalasahan kamu sintuhan. Pabila aun nakialasahan sintuhan, pabaitaan sintuhan inatasin langit, palasahun kaniya sabab aun kialasahan sintuhan. Pabaitaan sintuhan inakumi palasa siya sabab kialasahan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aung palumagbo karayawan dinghan. Nawang muri pa kayo ning paglasa. Kabayaan sintuhan, wala mura na pakay habulan 5 bay. Di mo pakapakayon di habulan ini. Aun nunakaw, iban ku nunakaw magpakay sim pagkasilasa. Way na bulan dugaying lipatun sintuhan in pahala. Biya sin pahala bulan Ramadan, in hambuk karayawan, bukun na bayaran tung basan sintuhan, hangpu karayawan. In hambuk karayawan, dihilan na sinallahu ta'ala pahala sunnat. In hambuk pahala sunnat, anugharaan sinallahu ta'ala karayawan pahala wajib. In hambuk pahala wajib, anugharaan sintuhan kapituan wajib. Bang kauri kukan simbihan dagbus, na kuno pa kaw magmakuyag. Mga anak ka po, uuhon na to, imbaran na to. Sarum sa adlaw, mig kita niyo rin nga dunya, ri kapag hulanin dunya.
Yung paghulaan biyay taa sintuhan, adlaw akhirat. Dahil nga sa babyad to. Ulong sinallahu ta'ala mga sila wala nakasadya karayawan. Simbulan 5 bay. Asabab sing kalingap nila. Asabab sin nasasaw sila silingkat sin dunya ini. Iwan asabab di sila makaatuha sa itan kikita nila. Iwan di sila makaatuha sa itan wala na kita. Sabab di nila pakayunin sanjata. Kabukaan sin syaitan. Di habulan ini. Tiambul na sinallahu ta'ala. Inhulaan sin syaitan. Tupidati syayatin. Ia tambul pa, giarapus pa. Mga anak po, manali kita ni umarayaw. Bukon para kala ula-ula. Bukon para kala kalalanguan. Para kala hantara sinipun iban tagipun. Bang mabihad tindagbus niya, kapuyaran sa lago-lago, liasa kau sindi nga taas silangit, liasa kau sinyari hababaw singgumi, misang kauri na baitaan. Tanyo mga tuan, na uno pembeta sin Nabi. Ego pero yugo parlakum. Pag-ampun ibang pagmaap ka mo. Pabila ka mo nag-ampun ibang nagmaap, hatulan kabayaan sintuhan, iampun na kamu, miaap na kamu sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ayaw na tulupasunin mga karayawan yan. Dahil nga sabab yan, piyabaitan kita niyo sinallahu ta'ala, aun suntuan singuran na to. Aun ipatumtum kato taniyo nagibadat na kauna pasinguran kato taniyo. Misan wala na to nakita yung patta nila. Sababin tawyaw, nalirap simpatta. Hindasiw sila yan, mga anak po, papasinguran ka to taniyo. Apag kasi, ibang paglasa, iba na pagpangayo kaampunan, iba na pagtaat, ibang pagibadat, hakatan, tan, pakaradyaan, pagtuhan, pasinguran sila ini. Uno yan tuan, palman sinallahu ta'ala. Tarahum rukkaan sujada. In sila yan, kakitaan niyo, rukkaan sujada, nagruruko, nagsusujud. Hindasiyo sila yan, aming mga sahabat sin Nabi. Iban simurul kanila, tunggatus katahun, bihadpin hinang nila. Tarahum rukkaan sujada. Kakitaan nyo sila yan, nagruruko, nagsusujud. Uno na yan natin yan, iagad nila yung pag-iman sa bunal, iagad nila yung panauhid sa bunal, iagad nila insyara. Bukon nyo sila kakitaan yan ito nagmamain-main. Tarahum rukkaan sujada. In alamat kakitaan niyurun kanila, nagsasambahayang. Ti matakad sin waktu, bukun waktu inti matakad kanila. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawkuta. In sambahayang,
Allah subhanahu wa ta'ala nagpisin waktu. Duma mag-alupan tara sinipon iwan tagipon. Na, mga anak ka po, balikan na to. Impapasinguran ka to taniyo. Matibot sila marayaw. Maastol sila hamangi. Tara humuruk kaan sudyada. Naunay maksud nila yan. Yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Impyuhong nila yan. Bukon din nga tao. Bukon din nga pagkahin nila. Yabtaguna fadlan min rabbihim. Iaangot nila, impyupuhong nila, hainang nila yan. Hangkan sila wala miutas de nga kabayaan sintuhan. Hangkan sila wala miutas de nga pamando si mahasut si mahatinggi. Allah subhanahu wa ta'ala magkagunahan sila karayawan ding hatuhan di hadunya awla hadlaw akhirat. Magkagunahan sila nikmat ding hatuhan. Magkagunahan sila barakat ding hatuhan. Magkagunahan sila karayawan day nga Allah Ta'ala di hadunya awla hadlaw kana. Yabtaguna fadlan min rabbihim. Dahil nga sabab yan, way hiluhala nila, way lingog nila, way kalo nila. Maita, lililing nila, iaatod nila, kawan tagupat kajam, uno ing kabayaan sintuhan, buko nini atod niya, kabayaan sin napsu niya, kabayaan sin sahwat niya, kabayaan sin akkal niya, kabayaan sin pito ang takbaran niya. Yabtaguna fadlan min rabbihim, iaatod niya, ilililang niya, uno immarayaw kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inbayad kanila, intutungbasan kanila sin Allah ta'ala, ridwana kuyag. Dahil nga sabab yan, makuyag sila pag-ibadat. Makuyag sila hainang marayaw. Maastol sila hahinang mangi. Amwad to mga anak ka po. Naunin dirihilan kanila sintuhan adlaw dunya. Iwan uno isendirihilan kanila sintuhan adlaw kana. Tataud-taud sa ini. Sa way inu-inu si mga tao. Nag-inu-inura, amuray mga bariman usog, ibang bariman babae. Palman si mahasut si mahatinggi, palanuhiyannahu hayatan tayyibah. Kami palman sintuhan, nagbuhi kanila, nagpapanjari kanila, nag-anughara kanila kami. Nawang nila iyaga ding kabayaan na mo palman sin Allah Ta'ala in kabuhi nila yan diya dunya kabuhi sa rayaw-rayaw sabab di sila manglamukay, di sila manglamud, iwan di nila papaglamuron hinang mangi iwan marayaw doon sadya sila hay nang marayaw, di sila manglamud-lamuday nang mangi. Biya nasin dagbos, biya nasin hantang, biya nasin kakahinang natuwa bulan Ramadan ini. Yaunin pagkaun, yaunin pag-inom. Di kaunon, di inumun, suway mabutin waktu. Nag-agad-agad kataan, hirayahan, himiskin, himarayaw usog, himangi usog. Di siya kumaon,
di siya minum, subay mabutin waktu, kabayaan sintuhan, bukun waktu kabayaan niya. Unin risala runhan, unin message sintuhan dunhan, kakausan tuhi agarun si manusia ing kabayaan sintuhan. Maluhay tuhi agarun sin manusia ing kabayaan sintuhan bang sila makad. Pangannal kau marayaw. Palanuhiyannahu hayatan tayyibah. Kami parman sintuhan ni magparayaw sing kabuhi ni wukon kamo. Na yatod man sintao, siya na magparayaw sing kabuhi niya, na aturan niyo na kabuhi sin Yahudi. Aturan niyo na kabuhi sin Nasara. Aturan niyo na kabuhi sin mga nagsirik. Aturan niyo na kabuhi sin mga sila nagdaruha ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na inadlaw akhiratun yan. Innal ladzina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Tulakun sintao wadi adunya ini madtukitan ulong na pa building mataas. Madtukitan niyo pa hotel malingkat. Madtukitan niyo pa sumping malingkat. Ato kita niyo papagpapayguan malingkad. Tajri min tahtiha al-anhar. Ing kita si manusia malingkat dia dunya, dihilan sadya sintuhan pikilan ni manusia nagdesign hadto. Nagparagbus hadto. In hadlaw ka na kanin hasulga, way lamod sintao. Direct ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nabangkaw kimuyag sindi hadunya ini. Sinbahay malingkat, sinutil malingkat, sinula malingkat, uno-uno na lingkat kaya lingkatan kawin yan hinang da si manusia malubura yan. Inadlaw ka na way lamod sin hisiyo-siyo. Tunggal day mahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa babyad tutay manghuda pag-agama. Bang wala nakahinangin ginhawa, iwansin niya walihan. Habulan 5 ba eh? Nayari na imbeta sin Nabi kato taniw kajaakum syahrul rahmah. Kajaakum syahrun mubarak. Yan namu na naparatong kaniw imbulan piawidda sin Tuhan dengan kata. Nabang wayroon na barakat simbaran mo hariwang bulan. Tayo maanay barakat piara sin Tuhan sindumiwan sinadlaw habulan ini. Indum mabarakat. Inadlaw mabarakat. In pagtug mo mabarakat. In pagbati mo mabarakat. In karu mo mabarakat. May tayad to. Mabarakat sambil karu mo. Kaya ro kau hay nang marayaw. May ta sambil pagbati mo mamarakat, sabab magbati kau hay nang marayaw. May ta sambil pagtug mo mararakat, sabab natug kau hay nang marayaw. Mga anak ka po. Ayaw na tuyad tulog pasun. Dahil nga sabab yan, aun panghindua asim mga sila. Amin mga sila yad tubiyay tak kato taniyo. Tara humuruk kaan sudyada. Kakitaan na to sila. Miya makada kabayaan sintuhan. Aula-aulain sambahayang. Wala sila liso na pagsambahayang.
Dahil nga mga panghinduan nila di papalupakato. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. O Tuhan namo, mangayo kami kay mo. Pangayon namo kay mo. Bang man marayaw yung panagnaan namo. Iwan sa rayaw-rayaw in-inding singkabuhi namo. Naunuyanin kay napusan. Wa ana awwalul muslimin. Bang mayan, in-inding singkabuhi na mo, pagkamatay, halawm kami, nagmalilla kabayaan mo, o Tuhan na mo. Halawm ka Islam, halawm pag-iman. Bang kawala na karuarid tuha bulan 5 bayruan na kaukansang di. Sa ikaw mga mangduro abaran mo. Hikarwa doa nila. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. O Tuhan na mo, mangayo kami kay mo. Yung pangayon na mo kay mo rijiki, papagtawat kami sin pagtawat. Di na magbalik pahinang mangi. Taubatan nasuha kablal maut, hari pa kami ragpakan sing kamatay. Amo yan tuhan yung panghinduaan nila. Sababing kamatay, ang kamatay bigla. Dumaat yun, nagkikita kami masjid. Bagtatan, biglaan. Dahil sabdad tuway, weta kato bangko no, supaya kita makapagsadya. Naingkaywanan, way palong nabaya-baya ko ini. Naimbar iman, iingat niya, in kada wal kadar. Aun tupungan sing kabuhi, aun tupungan sing rijiki, aun tupungan sing katanin. Na yung mga kaiwanan dawan nila, malasig pa kulong niya, makusog pa ako. Nah, hikarwa-rwa mo yadto, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Tuhan na mo, ano garay kami rijiki? Kapag tawata kami sin tawat, di na mag-isab-isab, hari pa kami ragpakan sing kamatay. Sakali subay roon na sa sakit. Subay na roon nagdarana na pas. Ampa mag-ampun, ampa magmaap. Naway na yadto mga tuwan. Kung kaywanan, ay nuna alaw na pagbunglawi, ay nuna binisan na. Inyadto, pangadatan na to na sadya. Imbiyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, malam yugargir. Ang nabugto na yung napaso ay na. Kaya nga sabab yan, yung pag-ampo ni bang pagmaap, hakakasay. Yung pangayo, tawat patuhan, hakakasay. Makapag-ibadat pa kau marayaw. Ini kato panghinduaan nila. Allahumma ya muqallibal qulub. Sabbit kalbi ala dinika wa ala ta'atik. O Tuhan na mo, mangayo kami kay mo. Inatay na mo, ini ikaw nagpatup, nagbutang. Ikaw nagbayta, magpinda-pinda. O Tuhan na mo, mangayo kami kay mo, patutukay natay na mo arama mo. Pahukuta, inatay na mo, magtaat kay mo, magibadat kay mo. Bang wala himugot halimaway bulan, pahukuta na rin. Pula-pula mo na buk karayawan, bukun na bayaran ng pu karayawan. Inangun na kay mo bayad, tungbas, pahala sunnat.
Tay maatuod marayaw, pakuya kay na tay mo. Sabbit kalbi ala dinika wa ala ta'atik. Utuhan na mo, patutukay na tay na mo. Ikaw nagbutang kanya. Mangayo kami kay mo. Patutuka inatay na mo haarama mo. Unin natin na. Ay mo kami paibo kasi mga yaon. Ay mo kami paibo kasi na tao. Dahil hatao pa tao. Utuhan na mo. Paibo ka kami sindayin kay mo marikam. Waning kailo halaan si Manu siya biyaw. Hasil pun sadya. Aun-aun gumawa bago magpindah. Dalawang niyaw doon kita mang benin lupa. Dalawang nabukon marayaw at turun. Mga anak ka po. Magsusungin adlaw, magsusungin bulan, magsusungin patahunan, magtataw din tao, magtataw din bala, magtataw din musiba, magtataw din manusia, sumulang pakabayaan sintuhan. Waliyadu billah. Pataw rin pangayo. Ini kaupat pangayo nila. Allahumma innaka apun karimun tuhibbul apwa fa'fu anni. O Tuhan na mo, mangayo kami kay mo. Impangayon na mo kay mo, ini ikaw ba'y ampunon, ibang ba'y maapun. Iban kalasahan mo mag-ampun, ibang magmaap. Miki maap kami, o Tuhan na mo kay mo. Iban magmaap kami, antara na mo magkahi, paapuan ni at tawa paapuan. Ampo na kami, iban maapa kami. Wala kiarihil ha umat na kauna. Dihil sinallahu ta'ala umatin ni katan bulan. Wala nilad to napakain kaywanan bulan, ipapakairi ha bulan ini. Ing kaya ulungan sintuan, ing kaya lasahan sin Allah Ta'ala, di bulan ini, tiap-tiap dum. Aung pagmahal di ka, palamurun siya sintuan di nga pagmahal di ka, di nga apinal ka jahannam harap pasulwa. Allahumma ja'alna utaka'u minan nar. Pataurin pangayo mo yan to. Aula-aula rin ang mga Hindu sin Nabi, pa mga sahabat niya, pa mga ahli niya. Dua, ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka apun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Magkakunahan, magkasilasan. Nalingog ni Mano si halawm singgumini. Bang sadyay ni nagkasilasan, nag-ihlas sila. Nagrida sila, sin suko-suko nila. Way sumanyan. Aun suko sin dayahan. Aun suko sin miskin. Piatutub sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tarawa, way na mabaya sin tiyo-tiyo, so way mataod katan. Amo na imbeta sin Allah Ta'ala, alhaqumut takaso. Di na kamo makapag-ibadat marayaw, di na kamo makapag-zikir marayaw, di niyo na mahinanging kawajiban niyo tudyo patuhan, hasabab sim malirap na kamo sim magpatauran, way roon na mabaya sin tiyo-tiyo. Balis katun na to diya bulan Ramadan, magpatauran kita niyo karayawan, sin biubo sin Tuhan karayawan piataon. Ayan mga tuan.
pahala sunnat, gantian wajib, inabuk wajib, kapituan wajib, nawiyadin nain asal wajib. Yadto mga anak kapo, dum pangayo na to dua. Adlaw. Ay nakaw to mga adlaw. Ngumetay ni Ma'am Yaw, mayroon nag-apo-apuan na. Balikan na mo yung dua. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka apuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mataw din doa nila hikalima sadya. Allahumma ja'alna min jundik. O Tuhan namo, palamura kami ring mga sundalo mo. May tayad to. Fa inna jundaka humul ghalibun. Kal na in sundalo mo, O Tuhan namo, di pagdaogon mang daraog. Wala na kaw nang daog, habulan 5 bay. Dahil nga bulan Muharram, pabulan Sya'ban. Suway kaw mang daog di habulan Ramadan. May tayo syaitan, giarapos. Giarapos nin atumuin ni kaw hayang muhaddal, di pa kaw mangato. Na indua Allahumma ja'alna min jundik. Fa inna jundaka humul ghalibun. O Tuhan namo, papanjariha kami, palamura kami hasundalo mo. Bang sundalo sin tao nakita na tunin, taon sin sundalo sin milikan. Wi-Fi sabmanik nila, rin sila pag-ukon. Kita na to na yung banusin sundalo sin lanang. Di saan sila makaato, sundalo sin Tuhan. Maita, wa inna jundana lahumul ghalibun, parman sintuan in sundalo na mo, mangdaraog di daungon. Nariaog na kaw sindi mabaybulan, diaog nin napso mo, diaog nin sahwat mo, diaog nin pikilan mo, diaog nin sarap mo, harap mo na mari, pasundalo sintuan, halaw man sin Ramadan, sambil maubusin Ramadan insyaAllah. Uno pempe ang ayo nila. Waj'alna min hijbik. Iwan utuhan na mo, mangayo kami kay mo, papanjariha kami deng hagrupo kabayaan mo, hatumpukan kabayaan mo, sabab ginis babarapan ng tumpukan. May tayad to piangayo nila, pa inna hijbaka humul muflihun. Kal na intumpukan kabayaan mo, halawang paruntungan. Biasin habulan Ramadan ini. Piyagtayak ko pan si Manu si Hadunya ini, nagpuasa sila. Uno pa yung pangayo nila. Allahumma ja'alna min awliyaik. O Tuhan na mo, papanjariha kami, palamura kami rin ha mga awliya mo. Bukong awliya nila, mabayin pungot, mabayin juba. Nagdaratas bi mga 5 dupa. May tayad to. In awliya sintuhan, mana sin awliya, kalasahan sintuhan, miya makad sindakan, 5 layo siliangan. La khawfun alayhim, wala hum yahjanun. Way kabukaan nila sin susungon, way kahanggawan nila sin lebayan. Amwad to mga anak po. Na bang mabihad tim pangayo mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, nagpuasa sanin jasad mo. Nagpuasa sanin nyawalihan mo. Nagpuasa san in atay mo. Na pabila nagpuasa yung biyad turagbus, wajada lajjatal ibadah. Kana naman niya yung sarap simpag ibadat.
Ilima baing kaya na naman mo sarap sim pag-breakfast. Sarap sim pagkaon mahinaat. Sarap sim kahawa. Wala pula min ng kahawa na kauna. Kahawa mapasok sadya. Biya, unang kahawa mahagpay. Amo na yun sa halga-halga kahawa. Mga anak ka po. Bangkaw kaya sarapan sim pagkaon. Hasimod, pagguwa pabuli, di mo misan aturun. Ruway aun sarap. Kalanaban kauruwaing. Uno yan, lajjatut ta'ati wal ibadah. Sarap, simpag taat, iwan pag-ibadat, biya simpag puwasa ini. Kaya sarapan sa anin tao. Na, ija ahabbaha, apabila kau kaya sarapan, ahabbaha. Apabila kau kaya sarapan na simpag-ibadat yan, simpag-taat yan, kalasahan mo na. Bang mo kalasahan, way pen waktu wati na kau. Way pen waktu subur wati na kau. Bang mo kalasahan, yan umuin imam, duminim, basaw mo tarawi, dihol sin suratu Al-Imran ng karakaat. Bang ikaw to? May tayad to. Sabab sin sa taud-taud karayawan. Na, apabila hinangyan, kaya lasahan mo na, ashala alayhi, abangon na kau sintuhan, paluhayon niya na. Amo na imparman sintuhan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul. Biasa sadya sintaon ayat ini, wala nila piaragbusay nang. Ingat nila sadya makna, ingat nila hadya basahan, ingat nila hadya paglinggo, pagparayaw, pagbasa, wala nila na parayawin hinang. Sintiw ila sintuhan, yuridullah, aung kabayaan sintuhan doon kaniyo. Naunutan na mo yung kabayaan mo rika mo, yusra, di ka mo kahunitan. Tuhan ni matawdsin, kaya unitanda. Inuway sin, kaya unitanda. Intaka pagkaon, kaya unitanda. Inuway pagkaon. May yan. In nagsasambahayang, kaya unitanda. In wala nagsambahayang, kaya unitanda. In nagpupuasa, kaya unitanda. In wala nagpupuasa, kaya unitanda. May way pagkailas nilari sila makada kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. In kabayaan nila, in agarun nila. Na, apabila pialuhay na kanila sintuhan, ija ashala alay, ata ala akmali wajh. Apabila tiyabang na siya sintuhan, pialuhay na kaniya, tagihan na siya, hitunay niya na haatulan kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ayaran niya na. Maita, kaya sarapan na siya. Misan yung pagkaon niya mang makabati. Aun laong nabihaon kaday, kauhaan tagupat ka dyan. Mga anak ka po, bati ka mo, madtukitan niyo. Sabab, aun sarap. Mga tuan, magkagunahan kita niyo sarap, hantara na tuwan sintuhan. Na hisiuray makananamhan, wahaja la yakunu illa ma'al iman, wa kamalil ikhlas, wal yaqin, was sabat. Di yan mahinang si mga tao, makahinanghan, ma'al iman. Amurain tao, dagpakin pag-iman niya. Kamalul iman. Makahinanghan, dukupin pag-iman. Mga anak ka po, bang wala, jimuko, pakaiwanan bulan, pajuko po na to na hindi, paakarun na to na yung pag-iman na to, hakabayaan sintuhang. Hinda siya rin makahinang simbihan.
kamalul ikhlas. Amin cukup im pagka-ikhlas ni. Wala niya liamuran sing kabayan ni. Hikatu kamalul yaqin. Amin tao cukup in yakin niya. Way paghawal-hawal niya, way pagduarwan niya. Umusiminang, umusdiin siya. Way nakalamu din paghawal-hawal. Ini kaupat, tutog siya hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad to mga anak po in biyay ta kato taniw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno yung bagbog na ilayan si mga bariman, al-i'timadu ala Allah. Nangandul sila pa Tuhan. Wala sila nangandul pa tao. Wala sila nangandul hingat nila. Wala sila nangandul pagkahin nila. Biya din indagbus yung pangandul nila yan. Ta'zimullah. Liaggo nila yung kabayaan sin Tuhan. Habulan ini, magkakunahan kita ni laggoon na to. In kabayaan sin Allah Ta'ala, ay na to nalaggoon ng kabayaan na to. Way na kapusan. Igilon ko sinyadto. Igilon ko sinyadto. Kakulong ni marawing kaniyo. Ta'zimullah. Laggoon na to, hurmatun na to yung kabasaran sin Tuhan. Nabiya din dagbos. Lujumil amri wanay. Tutukan na to, hinangunin daakan sin Tuhan na kabayaan niya. Tutukan na to, taikuran inliangan sin Allah Ta'ala kabayaan niya. Apabila tiutukan na to, yung pag-ibadat, yung pagtaat, atulan kabayaan sin Tuhan, tatabaat alayna al-khairati wal-barakati wal-rahamat. Non-stop para tungun kato taniw sintuhan ng karayawan. Non-stop para tungun kato taniw sintuhan ng barakat. Non-stop para tungun kato taniw sintuhan ng rahmat. Nalaw si mga tauhaw nuna. Nakadoy kuno. Pungon sa jat sintuhanin hangin ini, 5 minit. Pangkandi magsapad-sapad. Pagwa ako nin istahalaw diyaon, wayron na tubig, mangyandi matay kataan. Mga anak ka po, tutukan na to ing kabayaan sintuhan. Bang natuyad tutiutuhan, lujumil ham. Tutug kita niyo na namuji patuhan. Wayron taw magpuji baran niya. Wayron taw magpuji papagkahin niya. Wayron taw magpuji halupan niya. Wayron taw magpuji haingat niya. Maita, alhamdulillahi rabbil alamin. Ing katan pupuji-pujihan, imtu pun pujihun isiura. Allahu Ta'ala. Na mga anak kapo, dahon na to maripabulan Ramadan. Ayan yung mga kataymunguran na ito nagtataka dalam misahan. Pila minit na kumaan lang niya. O, pila minit na kumaan. Magbang na ko. 5 minit. Napadyo ko punta 5 minit. Lujumul ham. Tutugin atay mo mamuji pa Tuhan. Tutugin pangatod mo mamuji pa Tuhan. Tutugin pituanggaw tabaran mo mamuji pa Tuhan. Apabila tutug, tatabaat alaihil khairati wal barakati wal rahama. Di maghublaw rumatong kaniyang karayawan. Insyaallah. Hikarua, jadi ning kagitan niyo mamuji pa Tuhan, manglago pa Allah subhanahu wa ta'ala bulan ini. Lujumil istighfari wat taubah. Tuum adlaw, mangayo kita niyo patuhan. Astaghfirullahal azim wa atubu. Bang yadto matta nin lapal mo yadto.
iagad mo yung kabayaan sintuhan, way samal simbaran mo, putihat lakal makali. In natatambul, ukabon kay mo sintuhan. Ingat sa babyanin biyaon, ukabilawang sulga, ukabilawang langit, ukabilawang barakat. Tambulin lawang nalka, tambulin lawang pamangi. Ayan tuhan. Ay mo lupasin lang lawang yadto. Ini kato. Biya din yung kakitan yung mamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Habulan ini. Luzum bila ilaha illallah. Tutuan na to. Basahun. Jikilan. Illa ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kalimatut tauhid. Kalimatut syahada pataurun na to. Maita. Timbangunin langit iwan sin lupa iwan sin luun niya dihilan karayawan iwan sin lapalyaun. Mabugating karayawan. Signal man kau to ha. Maita, parmansin Tuhan, ilaihi yas'adul kalimut tayyib. Harap pa Tuhan tumajalli. Direct ding hamanu si harap pa Tuhan. Direct ding hanap paglapal harap pa Tuhan. Bang man way samal niya. Nabangaon salman samal sin baran niya, pagkaon niya, paginom niya, katana baran niya masamal. La yarfa fauqa ra'sihi shibra. Di umangkat. Dahil nga unya misa nangasta. Sabang way samal, direct hantara sinipon iwan tagipon. Pataurayan, ingkabtangan mo yan. Maita, kaulan mardiya, kaulan sadika, kabtangan bunal, iwan kabtangan kakuyakan sin Allah Ta'ala, pakuyakan Tuhan mo kayo. Kahinapusan, luzumu tilawatil Quran. Pataurem basahan mo. Patauraim pagbasa mo sing kitab Quran. Maita, di piya naog, di piya tulon sin Allah Ta'ala habulan Ramadan. Inna anjalnahu fi laylatil qadr. Sa bunal tuod parman sin Allah Ta'ala yung Quran yan, piya naog na mo, piya tulon na mo, palangit dunya, haruman sin Ramadan duman laylatul qadar. Nah, mga anak po, yung Quran yan, ubat. Sifaun lima pisyudo. Na murah-murahan, mga anak po, bang mayan kita nuyan ugharaan sinallahu ta'ala karayawan. Madawhat na to, yung mga ririhilan niya to, tub-tub na rin to. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله